Kuna watu hapo wataanza kusingizia watu wengine kwamba fulani ndo alinishawishi bwana, alinishawishi. Bwana Yesu asifiwe. Uko na ndoa yako nzuri, rafiki yako ameachana na mume wake. With all that bitterness, unasikiliza ushauri wako kwamba wanaume wabaya. Nisikilize. Jipe muda tu, utaanguka kama yeye. Kwenye maisha haya ni lazima ujifunze kuchuja vitu gani unavisikiliza. Mimi nimeweka mstari kwenye maisha. Mtu akianza kuzungumza habari mbaya za mtu ama akileta bitterness, labda awe anakuja kutaka msaada apone, lakini kama anakuja kuleta toxic, na mnyamazisha hapo kimya. Kwa nini? Kwa sababu natunza moyo wangu usije ukapata madhara kama ya kwake.